ayesirika mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru n'amakuru n'ubundi yo kuri uyu wa kabiri turi tariki 10 Kamena muri uyu mwaka w'2025 aya makuru n'ubundi yaraza kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza n'ubundi kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo umujyi wa Uvira mu kanya gashize hamaze kurasirwa abantu batandatu n'abantu barimo abagabo babiri hakaba umusore umwe n'abakobwa batatu. Turaza kurebera hamwe impamvu aba bose barashwe. Turaza kandi no kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Warikare tubabwire ko abaturage bamaze kwica Muwazarendo bamwishe urupfu rukomeye kandi ruteye ubwoba. Uribaza ngo uyu nguyu yazize iki, ese byabereye hehe? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku bitero byagabwe muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, turebera hamwe ko magingo aya ngaya ibintu byifashe. Turaza kandi kubabwira ko kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yafashwe n'inyeshyamba. Ibi byagenze gute? Byabereye hehe? Zinyeshyamba zafashe iyi ndege ni za hehe? Zitwa gute? Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi kugaruka ku bitero byamaze kumenyekana yuko birimo gutegurwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ibitero ngo birimo gutegurwa kugabwa ku barwanyi ba AFC 23. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi gusoza tubabwira ko witwa Constant Mutamba ni Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari mu bihe bitamworoheye dore ko ari hafi ngo kugezwa imbere y'ubutabera. Ibi kandi bikazakorwa abanje kwegura ku kazi ke nka Minisitiri w'Ubutabera. N'amakuru kandi agaruka mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru twifuza ko mugiramo kugira uruhare muri aya makuru kwa mbere no kudutiza umwanya wanyu n'ubundi tugasangira aya makuru. Ikindi twifuza kuri mwebwe nuko mwaterekaho like, waba ugeze hano gahita ushyiraho like yawe kugira ngo n'ubundi duhite tumenya yuko turi kumwe. Ikindi kandi birumvikana tunashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV. Ni warakoze subscribe ku Ibendera TV uri umuntu ukomeye cyane kandi dusabira umugisha. Hanyuma rero namwe mugikora subscribe mutari mwarayikoze, uyu ni wo mwanya wanyu. Hanyuma mugiye mukora subscribe kandi mwibuke no gukora kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo tujye tuboherereza amakuru mudatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ushobora kandi no kudufasha gusangiza izi nkuru abavandimwe n'inshuti batandukanye. Nta kundi byagenda uretse gufata iyi link ukayitereka mu magroupe ubamo cyangwa se ukagenda wisangiza inshuti n'abavandimwe bawe. Reka rero umunyemerere mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Reka ya makuru rero tuyinjiremo n'ubundi na makuru tujye guhera muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aha mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira mu makuru ya kare twabwiye yuko n'ubundi hahiriwe habera ibikorwa bitandukanye. Tubabwira n'ibice binyuranye abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi biriwe barimo kurwaniramo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Twabwiye kandi ko hari inama irimo kubera muri uyu mujyi wa Uvira. Inama irimo kuba hagati y'abayobozi b'ingabo zitandukanye ziherereye aha mu mujyi. Ni FARDC igisirikare cya leta ya Kongo, ni FDNB igisirikare cy'u Burundi, ni Wazarendo, ni FDLR
ndetse n'abandi batandukanye bitwabibabwiyeho. Ubwo yenda icyo turi buze kugarukaho yenda mu makuru yacu y'ejo mu gitondo no kubabwira n'ubundi byabashije kuvugirwa muri iyi nama, dore ko ari inama yabereye mu mujyi wa Uvira uyu munsi. Ahubwo icyo nifuza ko twagarukaho ndetse tukanakirambura ni abantu bagera kuri 6 bamaze kwicirwa muri uyu mujyi wa Uvira ahitwa Burongo. Agace kitwa Burongo ugenekereje na gace gaherereye mu mujyi wa Uvira. Neza niba uri mu mujyi wa Uvira harahitwa Hôpital Général de Référence d'Uvira, ukatambika usa n'uwerekeza mu burengerazuba ukagera ahitwa BCZS Uvira, ukarenga hagana hirya niho rero usanga aka gace kitwa Burongo. Aha Burongo rero niho aba bantu mu kanya mu masaha ya mbere ya saa sita byamaze kumenyekanira cyangwa se byamaze kumenyekana ko ngo ariho biciwe. Urenze aha Burongo gatoya ugana hagana hirya ari utuntu tumeze nk'utuntu tw'udushyamba, ariko n'udushyamba n'ubundi tugiye turi hagati y'amazu cyangwa se n'udushyamba twegereye amazu, nubwo mu bice bimwe n'ubundi hagiye hari amazu andi hakaba udushyamba. Niho rero abaturage bamaze kurasirwa. N'abagabo babiri ibikekwa yuko ngo ari abanyamurenge bamaze kuraswa, akaba kandi n'umusore umwe nawe bivugwa yuko ngo yaramaze iminsi n'ubundi acungwa, bikaba bivuga yuko nawe ngo bamurashe bamukekaho kuba ari umunyamurenge. Hakaba n'abakobwa 3 nabo ngo barashwe bikekwa yuko ngo bari ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abantu bose hamwe rero uko ari 6 bamaze kwicwa, ni nyuma yuko n'ubundi Wazalendo ngo zagiye zibavana mu bice bitandukanye. Amakuru twamenye nuko aba bantu hatarabo mu muryango umwe, keretse ngo umugabo umwe niwe uvuka cyangwa se niwe waturutse mu rugo rumwe n'uyu musore, ariko ubundi abandi ngo nabo mu miryango itandukanye. Abangaba rero bikavugwa yuko ngo barashwe na Wazalendo n'ubundi ngo nyuma yuko ngo hari amakuru ngo bari bafite yiyemeza ko aba bantu ari abanyamurenge. Aba rero ngo batwawe n'ubundi ahagana mu masaha ya mbere ya saa sita berekezwa muri ibi bice, ariko ngo bakagenda batazi iyo bajyanwa, ariko ngo baza kumva babishe n'ubundi bivugishwa ko ngo barimo gukekwa ko ngo ari abagambanyi. Biza kurangira rero n'ubundi bagezejwe muri ibi bice n'ubundi bararaswa. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko muri aka gashyamba kari ahagana hirya ya Institut DSS Labere n'ubundi mu mujyi wa Uvira ngo iyi mirambo y'aba bantu ariho yatoraguwe. Hakaba hari amakuru avuga yuko iyi mirambo ngo abaturage baturuka mu miryango y'abangaba n'ubundi baje kwitwara, nubwo bitaramenyekana niba yaba yajyanwe mu bitaro cyangwa niba yaba yajyanwe hehe. Gusa hari amakuru avuga yuko ngo gikorwa ibijyanye no kuba hategurwa uko bashyingurwa. Abantu rero batari bakeya bakomeje kwinubira ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari abagiye batambutsa ubutumwa bagenda bavuga bati ibi bikorwa n'ibyo kwamaganwa, bavuga bati ibi bikorwa n'ibyo kunengwa. Ikindi kandi twakubwira nuko ibikorwa bikomeje kuba n'ubundi abantu bagenda bicwa umunsi ku munsi kandi umusubirizo ku wundi. Muri uyu mujyi wa Uvira birakomeza kuzamura tension cyangwa se birakomeza kuzamurira ubwoba abaturage batuye muri ibi bice, ibintu bikomeje gutuma n'ubundi bamwe bahunga, ariko abandi n'ubundi batari bahunga, ariko n'ubundi umutekano cyangwa se ubwoba ukaba n'ubundi bukomeje kugenda bwiyongera. Ngibyo rero ibirimo kubera muri uyu mujyi wa Uvira, n'ubundi bikaba bivugwa yuko ngo umutekano aha muri uyu mujyi n'ubundi ukomeje kugenda uba mubi cyane.
ndetse werekeza n'ubundi mu kurindimuka. Ikindi kandi nakubwira cyase nakwibutsa nuko n'ubundi aya masaha turimo kuvugana n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bawurimo ngo barimo kubona abasirikare benshi barimo kuzenguruka neza uyu mujyi, bisa naho uyu mujyi wa Uvira n'ubundi wazengurukijwe abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Na yindi mpamvu ngo nuko bafite ubwoba ndetse kandi ngo batekereza yuko muri iri joro n'ubundi hashobora kuba havuga amasasu yinjira muri uyu mujyi. Aba rero bari kuri patrouille cyangwa se ku burinzi bwa nimugoroba, akaba ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bakaba ngo bari kumwe na FDLR, bakaba kandi kumwe na Wazalendo, ariko ngo ni igisirikare cy'u Burundi FDNB. Abivuga ko n'ubundi ngo uyu mujyi bawuzuyemo barimo bagenda bakora uburinzi bwa ku mugoroba. Ngibyo ibirimo kuvugirwa ahangaha cyangwa se ngibyo uko ibintu byifashe ahangaha. Reka noneho tuve muri Kivu y'Amajyepfo twinjire muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Walikale. Abaturage bamaze kwivugana Wazalendo, no abaturage barakaye kandi bariye karungu. Uyu Wazalendo rero akaba yishwe urupfu rubabaje kandi rukomeye cyane. Ibi byabereye Rukumbi, ni muri grupoma ya Wasa muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba rero ngo uyu Wazalendo yageze gutya irasinda irarasa, hanyuma rero itangira ngo kurasa abantu. Hanyuma rero abaturage nabo babonye yuko hatangiye kurasa, ndetse uyu Wazalendo ngo yishe ise umubyara. Hanyuma rero abaturage bahita barakara babonye ibingibi uyu Wazalendo ngo yakoze. Ibi ngo uyu Wazalendo akimara kubikora, abatangabuhamya bo muri ibi bice bavuga yuko ngo uwabikoze yakoresheje imbunda ye nyuma ngo yo kunywa inzoga nyinshi, aho ngo yayitunze se maze akurura imbarutso ahita amwica ako kanya. Kubera umujinya mwinshi rero ngo abaturage ba Rukumbi nabo bafashe uwo musore w'Umuwazalendo baramuhondagura kugeza apfuye nk'uko iyi nkuru ibivuga, aho ngo bamuhondaguye bakoresheje ufite ikibando yaramwasaga, ufite ingiga y'igiti akamuhonda, ufite buri kintu cyose ngo bashoboraga cyangwa se babonaga, none ngo bahitaga bahuranya kuri uyu musore bitewe n'uko yaramaze kwica uyu musaza. Abaturage rero bo muri ibi bice nabo bahita bajya karungu. Amakuru rero avuga yuko ngo imirambo y'aba bombi yashyinguwe, ariko kandi n'ubundi ngo abaturage bakaba bakomeza kugenda bagaragaza uburakari bukomeye cyane bafitiye izi Wazalendo. Ni nyuma yuko ngo muri ibi bice n'ubundi Wazalendo zikomeje kuhagaba ibitero rimwe na rimwe, zikaza kubasahura abandi zikabica nk'uko n'uyu nguyu yishwe. Sosiyete sivile yo muri aka gace yamagana ku kwihanira kw'abaturage, ariko igatinya ko kuba intwaro ziri mu ntoki z'abantu batatojwe neza bishobora nabyo kuzateza igihombo kinini mu baturage. Sosiyete sivile irahamagarira gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu gisirikare, ndetse kandi bagafata ingamba zo kugarura intwaro zose zitunzwe mu buryo butemewe n'abasivile n'abandi bantu batatojwe aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bakunze kugenda bagaruka kuri iyi nkuru, ubwo nawe udukurikiye ngusaba ko nawe igitekerezo cyawe wacyohereza kugira ngo tukomeze kugenda tubisangira.
abantu rero bakaba bakomeje kwinubira iki gikorwa cyane cyane binubira uyu muwazarendo wagize gutya akica ise umubyara. Ibintu bibabaje cyane nubwo amazina y'imyirondoro ye ndetse n'imyirondoro ya se umubyara yose ntago yigezwe ashyirwa ahagaragara gusa, ariko aba baturage ahangaha bikaba bivugwa ko ngo bamaze kugira ibintu bimwe na bimwe barambirwa, cyane cyane ibijyanye n'izi wazarendo zigaba mu baturage zikaza kubiba, kubahohotera zitaretse no kubica. Reka twerekeze noneho muri teritwari ya Fizi. Mu gitondo n'ubundi twababwiye cyangwa se twagarutse ku mirwano y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, zabyutse zigabaye ibitero ku baturage b'abanyamurenge mu gace kamwe ka Rugezi. N'ubundi ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya rero biravugwa ko n'ubundi iyi mirwano yabaye nk'ifata agahenge, n'ubundi iyi mirwano ikaba yafashe agahenge, abarwanyi b'intare za Sarambwe babashije kuyisubiza inyuma, aho n'ubundi ngo hari imirwano yateye ahitwa imucikacika, uko abaturage baherereye muri ibi bice bakaba bavuga rero ko ngo hari imirwano ikomeye cyane, ndetse ngo ikaba yari n'imirwano yumvikanyemo intwaro ziremereye, aho rero ngo hatewe ibice bya Rugezi. Amakuru kandi agaragaza ko iri huriro rigizwe n'igisirikare cya FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB, FDLR na Wazarendo ngo bagabye iki gitero masaha n'ubundi ya mbere ya saa sita, ariko n'ubundi ngo ibintu biza kubakomerana ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bazaga kumanuka muri iyi mirwano n'ubundi, ariko ngo bafite intwaro ziremereye cyane, bikaza kurangira rero aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi igisubizo kimwe bari basigaranye aricyo kuyabangira ingata bakiruka. Aha muri iyi mirwano biravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bahatoraguye intwaro nyinshi, ngo harimo imbunda ntoya zigera ku 8, ariko n'ibindi bikoresho birimo amasasu, amagrenade n'ibindi bitandukanye. Ahangaha rero n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze gusezeranya abaturage yuko iyi mirwano imaze iminsi ibera ahangaha igiye gushyirwaho iherezo burundu, ndetse ari naho abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiye bizeza abaturage kuryama bagasinzira, n'ubundi bakizera umutekano wabo. Hanyuma rero reka aya makuru n'ubundi tuyakomereze hehe? Aya makuru ni munyemerere tuyakomereze kuri Kajugujugu. Kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yamaze gufatwa n'inyeshyamba. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab urwanya ubutegetsi bwo muri Somalia batangaje ko ari wo wateye igisasu gishwanyaguza Kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yo mu bwoko bwa ABR 412. Nkuko Al-Shabaab yabigaragaje ngo nuko Kajugujugu yarasiwe hafi y'ibirindiro by'iki gisirikare cy'u Burundi biri ahitwa Amaido Shabere. Isobanura kandi Kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yahanuye ngo bivugwa ko yari ifite nimero AUO akarongo gatambitse 012. Uburundi ngo bukaba bwari busanzwe ufite abasirikare babwo muri Somalia mu butumwa buzwi nka AUSOM, n'ubutumwa izi ngabo zahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ingabo z'u Burundi FDNB rero ziri muri ubu butumwa zo zikaba zatangaje ko Kajugujugu yazo yangijwe, ikaba ngo yari irimo kuvana abasirikare bayo bari muri ubwo butumwa bwo kubungabunga amahoro ibavana mu mudugudu wa Hawadire wibasiwe n'umwuzure
ikaza rero guhura n'ikibazo cya tekinike, biba ngombwa ko ngo igwa hafi y'ubutaka bugenzurwa na Al-Shabaab rero nabo mu kubakira n'ubundi ngahise itangira kubamishaho urusasu n'ubundi iyi indege birangira n'ubundi bayitwitse. Intumwa idasanzwe y'agateganyo ya perezida wa komisiyo ya AU muri Somalia yashimye ingabo z'u Burundi ku buryo bari bihuse mu gutabara, ariko kandi agenda anabihanganisha kuri bikorwa cyase kuri iki gitero cyabibasiye bakarasirwa indege. Kugeza amagingo yangaya igihugu cy'u Burundi no kuvuga ku rwego rw'ubuyobozi, yaba ubuyobozi bwa leta yaba n'ubuyobozi bwa gisirikare, nta kintu baravuga kuri iyi ndege yabo. Kuba ngo ikajugujugu n'ubundi yafashwe ni ibintu ngo bibabaje kandi binakomeye, aho n'ubundi leta y'igihugu cy'u Burundi ngo ikomeje kugenda idahirwa n'ibikorwa by'intambara igenda igaragaramo cyangwa se igenda ibonekamo. Ngibyo rero uko byifashe ku basirikare b'u Burundi bamaze gutakaza indege yabo y'imirwano cyangwa se indege yabo ya gisirikare. Reka twihute rero tunyarukire muri teritwari ya Rutshuru, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi twabwiye ko bongeye gukozanyaho na FDLR na Wazalendo mu mirwano ikaze, ariko magingo yangaya uribaza ngo ubu ngubu ahangaha muri bice situation imeze gute? Magingo yatuvugana nuko umutuzo wongeye kugaruka kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi, neza neza muri bice bya Nyamirima ku birometero nka 40. Ni birometero nka 40 uvuye Kiwanja muri groupement ya Banza, ni muri teritwari ya Rutshuru mu majyaruguru ya Kivu ya Amajyaruguru. Ngibyo rero ko ibintu byifashe n'ubundi biravuga yuko ngo hirya no hino muri bice n'ubundi byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugwa abantu munsi ku munsi, kandi umusubirizo nyuma yuko bamwe barimo kugenda bapfa bazira akarengane. Reka kandi tubabwire ko hamaze gushyirwaho hamaze guhishurwa icyo ubutegetsi bw'Kinshasa barimo kwishoramo cyiswe nk'aho ari umugambi mubisha wo kugaba ibitero kabuhariwe kuri AFC M23. Ni ibintu bikomeye cyane kandi ni ibintu bibabaje cyane, aho n'ubundi ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho, umuyobozi wayo mukuru yahishuye ko ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gutegura kubagabaho ibitero simusiga. Ni amakuru yashyizwe hanze na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa w'iri huriro rya AFC 23, aho yatanze akoresheje ubutumwa bw'amajwi yaciye kuri Telegram. Corneille Nangaa rero akaba yagize ati rwose biragaragara yuko abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gutegura ibitero simusiga byo kutugabaho, aho yasobanuye ko ibiganiro n'ubundi ngo byo muri Katari ubwo byamaraga gusa n'ibipfubye bakagarura abatumwa babo cyangwa se intumwa zabo zari zagiye mu biganiro. Ubu ngubu n'ubundi ngo ibintu bikomeje gukara kandi ngo bikomeje gukomera hirya no hino. Ibiganiro kandi by'idoha muri Katari ngo ni bimwe mu byari byitezweho kuba byazahura ikibazo cy'uyu mutekano mukeya ukomeje kuvugwa muri ibi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuga yuko bakomeje n'ubundi kugenda ahangana n'ibi bitero. Reka twihute n'ubundi Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Constant Mutamba
ari mu muryango winjira mu ubutabera akazabanza ariko kwegura ku mirimo ye. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu uburenganzira bwo gutangira kuburanisha Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba. Minisitiri Mutamba ashinjwa kunyereza amafaranga yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani ndetse n'ay'impozamarira yaragenewe abagizweho ingaruka n'intambara y'iminsi 3. Urwandiko rw'uyu mushinjacyaha witwa Filimine Mvonde rwasomewe imbere y'abagize komisiyo y'amatora imbere y'abagize komisiyo ishinga amategeko mu mbabarire ni komisiyo y'inteko ishinga amategeko, bikaba ari ibintu byakozwe ku munsi w'ejo. Hanyuma rero uru rwandiko rukaba ruvuga ko Constant Mutamba yakoresheje nabi umutungo wa rubanda. Umushinjacyaha kandi yasobanuye ko ibisobanuro Minisitiri Mutamba yatanze ubwo yahatwaga ibibazo n'ubushinjacyaha bitigeze binyomoza ibyo ashinjwa ko ngo ahubwo byatumye haboneka andi makuru yo kumukurikirana yihutirwa cyangwa se akomeye. Reka munyemerere inshuti bakunzi bacu, reka bashimire cyane, nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko aho muherereye mukomeje kugubwa neza. Ariko ndongera gushimira mwe mwakoze subscribe, ndongera kandi gushimira abo duherereye kumwe muri groupe cyangwa se urubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV. Mwese rero mugira amahoro n'amahirwe muhahe kandi murongo.